Suluk solanasang tu dipakaborok lan buang. Sende paiman ki kita mulan te kasih pulungan umpama tanah pena. Ulen dui channel YouTube YKB Bahasa Toraya. Kalau tamane nandung te kadana buang. Mai komita palaku pak tunduan na pena masalok sama sembayang. Opuang matua ambek toka penombangki lan kadatuan suruga. Tontongkan ni kamali ikadami laki pake usuloi tengkana katuangki. Kumuang kimak din ulolangan ni tekatuan dau te kulit na padang dituruk pa aporayame. Yamoto atu totemo laki bungka laki basa sia laki nanung te kadami lamai surak madatumu. Kuasaikan ni pena masallo mi. Angki mak din untandai patu borong na te kadami tama katuangki. Ana mak din luming kamelo te me katuangki. Lakolalan pak poreyame. Hari makan te mas sambayang opuang. Umpo tete sia umporan no anak kaborok mi Yesus Kristus juru salama aki. Amin. Suluk solanasang tu dipakaborok lan puang. Yatu pak nanunganta lan allo yate. Diala lamai surat renungan wasiat. Tula dinanung lan sang buku kada tunakua. Mengkaulah lan mintu agan. Mengkaulah lan mintu agan. Yate pak nandungan yate ladinanung situru surah ana Rasul Paulus lako kombongan di Roma. Yamotu Roma pasal asang puluanan angka sang puluh pitu saya lako 20. Roma pasal asang puluanan angka sang puluh pitu saya lako 20. Apa ya tula mendadi pengkarontosan pak nandunganta? Yamotu lan ayak mak pesang pulo kasiranna. Yamotu nakua belanna lele mola komintu tahu tu kameng kau lami. Yamoto angku poparanmu komi. Apa kuporai kekina komi. Dio na melona. Dia masero. Dio mai kadakena. Betul pa? Belan nalele mola komintu tahu. Tu kameng kau lami. Yamoto angku poparanmu komi. Apa kuporai kekina komi. Dio na melona. Dia masero. Dio mai kadakena. Suluk solanasang tu dipakaborok lan puang. Dio Washington DC. Den taman makam pahlawan disanga taman makam pahlawan tak dikenal. Yate taman makam yate digaragai belan naladini urempun ni teme prajurit mate ke malai parari na mate apa tak ditandai sanganna. Umua namuira kana tak ditandai inang la tontong la diangga. Dio inan pak kaburusan yate di pabendan misa monumen mendadi tanda penghormatan la komintu te prajurit tu tang ditandai. Yate monumen iyate di ronda allo wongi si sonda-sonda tu prajurit mak ronda. Lapi aluan sarra api, lapi uranan pi, ya rakana mak atalimpuru saya. Ya tu to mak ronda. Inang tontong bang makar itu tu. Ya mengkau lah umpasan itu pasanan nah. Tang apa masainnya toh? Ya tu kameng kaulan nah. Prajurit tu makar itu tu mak ronda. Mendadi kareba tu tisabok karangian lakomintu lili inalino.
napo masan nang tau urangi te kareba ya teh. Susidu kato Rasul Paulus onno kaparanuan urangi kareba dio na kamengkaulan na kombongan di Roma. Moira kanalan tanga-tanga na buda pa pangada me papusa tu umpabu tu kasih salan lantia agan susi teh tontong na ponoi kakinan sia kamatarusan tu Rasul Paulus. Nah pamatoto itu mai tahu kumua na tontong kina sia mengkaula umpogau itu kameluan daun toyangan itu mintu kakadakian. Natandai Rasul Paulus tu magasan na agan na tingayo tahu di Roma. Dia nama arupa-rupa pangadaran tutang situru pak purayan na puang. Ya moto na pasambayangan ni Rasul Paulus tu kombongan kumua na puang umpama totoi. Ya tontong Siria kamarampasan lan Yesus Kristus tu kombongan. Culo solanasang yake manaman bangi tu katuanta. Tantu tak era nama susah tula mengkaulah sia makaritutu. Apa yake lanti agan tang rapa. Sia naponoi susah tu katuanta. Manasa inang mawah tanga tu latualan kamengkaulan sia kamakaritutuan. Ya moto sulu solanasang napo paranui Rasul Paulus tu kamakaritutuan na kombongan di Roma. Lako kita solanasang dipakila lagi. Tontong komi makaritutu lan kapatonganan lako puang umpogau itu memintu pak perayanna. Tontong komi umpalaku kamatotoran dio may puang. Di kodeno pa anak puang la tontong umpabatta aki mengkau la lako kalena lan mintu aagan. Amin. May komita pasambayang. O puang ambek to tumampaki lan suruga. Mitandai sia mitaru tu agan katuangki. Tondong pi katuangki lan telino tunaponoi maarupa-rupa susah pamaparisan dia agan tu si sonda situ kak urampoi katuangki. Umbai nenek kan nih malam-malan kapatonganan. Ya moto kitontong memase lako kalemi puang pamatoto akan siapa bata akan di kode no pak nalan si sonda situ ka anak agan katuangki la tontong bangkan nih matoto tuo dituruk pak poreyame itontong umpakala bi komilan katuangki itontong matoto mak patongan lako kalemi moy nalan agan tangrapa tu kitingayo apa ya kitontong komi mak dioren si solangkan manas salabat tak akan cia matoto akan solanasang tumanan lan kapatonganan ki lako kalemi pasakekan puang si taru na katuangki tarimakan mas sambayang lako kalemi lan sangan na Yesus Kristus juru salama aki. Amin. Dulu solanasang tu dipakaborok lan puang pada mau malambe na to tupak nandungan talan aloya teh. May komi solanasang tatontong undukung ite channel ya teh. Like, subscribe, mi pataru ila komintu sang siluranta. Tapada-pada unalakatan umpatale kareba kaparanuan. Buang tontong umpas sakeki solanasang. Selamat.